Waki wa demu ya Thiba mwena wa Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga yari ya kuguna arimi a mucere mwena wa Mwea kumahotithia kurima mucere o maita meri mwaka na kuongerera magetha indi arimi no hathara maratara amu kioneki giki gitiri kirakinyanira. Kwa ihinda riri niguo arimi macokete migunda-ini gikiari kimera kia mucere wa mucoka no riu magetha maya ni macokete thi. Nimelimia unit 16 na kutoka kijiji ya Karira. Last year nilikuwa harvest na gunia 16. Na wakati huu nimefuna gunia 1 na kitu. Ni undu arimi aya magiritanitie na thina wa mai amu ihinda-ini riri mucere uyu urabatara mai maria matakoretwo makiamukira uria kwagiriire. Tulikuwa tunadunua fertilizer 7000 kwa fertilizer 50 kg. Sasa unaona saa tukifanya hiyo hesabu tunaona kuna pesa. Arimi aya maracungiririo guthii hathara ya gukombora mashini cia kugetha mucere no kiria mararuta migunda-ini gitiraiganania mathabu. Kiragita giki he kundu kiraingira mundu ucio na kira kiauma mugunda ucio akora agatigira mwena itinga mucere na tikwenda nikiriona eka arutaga konia 5 na eka ya murutira ikonia rimwe na iragita rirarihia 5,000 na ndio tunaonanga inawangi na gharama kubwa. Kwa sasa hii imetukarimu, tumeweka fertilizer, tumelipa maji. Sasa gari ndio hii. Ni matetetie demu ino ya Thiba makiuga uguni wayo matirawona angikorwo mai matigukorwo makirekererio kwa wingi migunda-ini ya mucere na kioneki gia kuongerera magetha gikinyanire ona murimi ahotithio kurima maita meri o mwaka. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni o Wang'ang'a.